alan pung nami namang koparhami na di pasuron. Isono pung nunga pung hami si minik mo pinopar mo ninapasahaton miyak-miyak asa miyak maruha mo na pung mga masuk-masuk hami sa luho na pinoparmon asang giyak marhitiyon juk pa di hami hasangapon tabari hami pasarian tabari hami akka dos ni roha do akka selas ni roha di sialani do bapung urang do hami na mawas di hasol maon mawas nang di paradongon marhitelu do bapung pasu-pasu hami sa luho na pinoparmon asa gabi sa horas mawala pituk songon itong kunami do bapung marhujolo pudi song pangabili paronan marpangadjuhan mo na bapung dan sita rumah mo sita sipotoro haro asa songon na matugon hono nabi do bapung sa nisul masa tubutian ni tigaras masa tami si pangano na warmiya tuhanguna miya maruha mo na masuk hami sa luho na pinoparmon do bapung asi maruha mo do bapung plus maruha mo na mauliati man kecuali penerima tamu Asal Tuhan yang pas sama menunggu. Oh iya, boleh saya. Tidak isonya mari metode di mana serang? Ano mau nunggu sama dia kan? Kalau anak boy. Ada ison tiba-tiba mu merasa duduk kami mau duduk kami dan lihat sehat-sehat kami selalu mak penoparmu. Sedih sana walu mak pengusul ini sedari ison. Kami warna marziarah sekaligus masuk posion. Percaya kami mau apa? Udah pun makan? Salud nomor pengurus Koparani okupasional Indonesia. Nah, hari ini kita juga itu. Jadi juga itu kamulai masyarakat di mana berdulu. Kamu bunga mananggia. Jadi naroha. Hokar mantu anurani. Mani isuman nomor 1, nomor 2, nomor 3. Naraku kamulai masyarakat. Ditatap jalan dibotol oleh Tuhan. Ahanan yang tulur nami lumobilang di bagian tertikam. Ima ngajar hanya Tuhan. Gara bersama
kumparan mo sa Rauli narong di Indonesia do narong dari Portugal. Alili Tuhan urugi pagbugoy namin Tuhan, patulus sakap do rencana namin Tuhan. Asal dia Tuhan, mabay las di rohani kami, kumparan mo sa Rauli, kumatutong na masumaso Tuhan na madarami sa muna. So sa kali kanyang Panginoon ng ito na bago Tuhan, Maka namin Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Mulai acara kebaktian asa marede mahita mau lihatin. Bertelah
napoparan ni opu pasur nauli si jabat hamu kadongan sapor sayang tapasaha mah hamuli tota tudi bata pardinggan basai ala didongani dohita marhite asini roha dohot dinggan basana dina dilehong do pertikian dohot tinganan dihita lao marpungu sadarion dilehot do nang hahipason ubain tarbain hita pajupang di bagasan lasmi roha saya asiroha dohot dami nasian Tuhan tama namang aramoti perpunguan dohot persoraton alani upasahat hamima tuhita. Selamat datang di huta pasur Tuhan Yesus ma mangaramoti kita atong tapuji ma dibata na sangat namar muliai Poponi oku pasur nauli si jabat Tuhan kama masuk kita. Patujolo ni parpungata rap mahida marete sian buku ede onom 105 onom ayat sada dohot ayat tolu. Sayurupi mahami ale Jehovah di batanan say tupahi ma ngulunami hobar tu asi dohot lomo ni roham martangiang mahita ale Tuhan di bata amanami na di banua ginjang mandok moliate do hami tuho siala asi ni roham boy hami marpungu di huta pasuron ima nagabe inganan perpunguan dohot parsoran nami di bagasan lasmi roha nasian ho alani mangido hami tutangamu na badiai lampatubu ma holong ni roha na polin jala ajari mahami Tuhan patupahon na uli na dinggan marhite punguan nami ima punguan oparan opu pasur na uli si jabat asa unang hasomalan sabing so marpakorhon tudenggan nami dohot keluarga nami padau masian diri nami roha pabunang diri lam tabay maha proseaon manguton ho ganup ari upasat hami ma ulaunon tutangammu napar holong rohai sesama dosa nami kolan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang hamid. Amin. Hamu akan ang pinilik ni debata akan nabadia jala hinaholongan solukon hamuma para sirohan situtu habasaron hasirepon labo
dohot labas ni roha. Masih kau neurian dalam masih dosa mahamu jumpa mengurangi nasada dopak dolana sama Yesus Kristus dihamu sama imanang hamu Alai digijang ni salut nai ima kaholongan ni rohai ai ido rahut-rahut ni naso hari pason jalan di Kristus ima memerajai di bagasan rohamna ai tusido hamu dijo di bagasan sadading gabe paroha mauliake mahamu guguma hatani Kristus maringanan di tonga-tongamuna mardongan sadok habistaran mahamu marsiajaran jala marsipaingotan marhide-hide akka edde pasalmen edde puji-pujian dohot edde partodion edde hon hamuma dibata di bagasan rohamuna marroha hamuleteon ido sahatna martua mana tumangihon hatani dibata jala naukir amin. martang yang maita ikina mahami ali Tuhan lau tumangion hatami alani urasi maroha buat pikiran nami masa tung tamahami nagari parnyaman ni hatam di hari dunia roham nami ali Tuhan di nalu tumangion hatami pakulini mahami dan marsal saja di bagasan Kristus Yesus jago matanya bagi doan nami amin. Berita nauli di partanya ngata di acara sombusihol di paparan yang kupasur nauli nienet duisian buku Psalmen 170 ayat sada sonok madirok di si tatangi honma ede hananakok sian si David idama dengan nai dohot sonang nai molotung pengusaha hudulan akka namar hamarangi di bahasa Indonesia di dosono sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun di sido sahatnya di kita penolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan terpuk jani tahun sangat fenomenal don mula dong acara puan-puan marga nasional malu binigi saya lampok don tu si pario alai adong do mater sedubung di sini alai do orang so tahu hali jala takutihi pasu-pasu makiting di bata adong naik si donok bisita sono
Obarto kabar tikian. Ternyata waktu tidak identik dengan angka. Alay na tapay hutihut somal, kita mangihutod marhiti angka. Terhitung mulai sa angka 00 1 jam na 24 menit. Alay di halak batak arong na marbuha parhalaw. Mula di bulan ina si bahasada na memulai di hari dimulai siang hata artia. Alay di bagasan hari dibagi waktu. Didok sugut, pangului, hos, guli, bot. Antara sugut saat pangului, kadang pe luar tradisi. Adik besok pola binoto. Artinya waktu tidak identik dengan angka. Mula halak batak na julu saya somal dunin na marsukunari. Mula aturan siulaw di sugut nyari, habe diulahod di pangului, lolo di larari. Nah, si dono di kita dihamkan dengan sabar sial, memang waktu tahu nggak sangat begitu terlambat. Atung gudang waktu nggak sangat terlewat. Alepos sumarwat. Ala situasi doh kondisi diganuk inganan, diganuk pertikian, setong do dewata nama Tuhan kita. Ihita kan holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan teh, tentu alahami tinggal lahir di daerah Melayu, magudang di daerah Melayu. Menjelang Tukatua di daerah Melayu ada soalan paduhan nasidat, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Maloroi banget dapat tu salah solma pinatarida buhi malumula piba pinatarida tang buru menang son nilok nyalak Jawa son jalangkung datang tak diundang pulang tak diantar. Jadi pinatardahong madiri nabudarin yang adong saling perkenalan di hitate. Kebetulan arong mapanan na Herodo na marguar si Marcuraze itu tangro alay anak na roy tao may anak si Marcuraze na marguar si Raziman. Kami tinggal di Kandis mau nawalag mau sinaga botok kedua, jadi saya do bawa mulut tubuh di damang ada tubuhku obat retong do sada bawa nakok do niya le buru-buru na tapat. Jadi soalnya marahir oroha tasno tu nabatag dahon diri tahu halima hatani di mata nang patangihon siya palebe natung maselapok di sipariho ida na sonang nai mororap sa hutulan akka namarang-marang namanuratono ima raja daw mananganidok na Raja David. Aduh latar belakangnya Raja Daud menurut tono. Kita disonak ke nama Hamarangki. Ternyata Alkitab selalu jujur menceritakan semua dia kata kurang ni intrik persoalan dia kan nama Hamarangki. Sejarah mula-mula Alkitab di patorang semua dia di Batama ng Pazoma namar buar siya dan dua anak Makain dan Habil. Terjadi perbedaan di antara nama Hamarangki. Jalapola membunuh adiknya namar buar si Habil. Ironisnya ketika disebut debata di dia anggim si Habil nina debata tu si Kain mengalusi apalah au kejaga-jaga Kain tidak peduli ang dina menarwa si Habil. Terjadi musik na lebih ironis antara Esau dan Yakub. Tuna silid tuat pe boleh terjadi persoalan. Tapi kalau tahu to na silid dua to noon ang buhay marasing mo. Mulai itu horba na balaw sa disakkangan. Ikon na balaw itong siyang giat. Aranik ko saru pada sudiyo kita pengen bingung nedi dulu sakkangan. Nedi ada siyang giat. Alay si Sony pe mudah terjadi akan akting. Terjadi musik tu rasa Daud. Tu si Daud ada orang Soraja dari mana? Dikiro si Samuel mandapot tu. Atau na si Kisay.
Ada yang mau beruang di mata itu nomor buah Raja Saul disuruh si Samuel magdabotton anak si Isai. Alekusen anak si Isai itu nagabir raja musi di halak Israel. Di babumu si Isai anak kon aladong uwe di babumu itu. Ibereng si Samuel lewat anak mana berjuli. Tani anggo di ruang si Samuel ala tugus gagah tipu ordora nak menjadi mata dan sampai pitu anak kon nama mulus senjuno ni Samuel dan ano napas bantu motoran di mata dan di bawah si Usia nalung anaknya sadanai anak maham sampai disuk anong bianakmu nahulanod anong bialay marmahan at tungju kung nasujadi lo hita ka udundo mga ang udang dison iban kadongan kadamang gainang biar duluha nagsabita ko si bata alas sira kesan na iran ka biar ko natin ayaw si bata na biar ko hanya narong do ala sa sadaw rasonasing do tuwak kahamak kabakku mamarang jadi hirasorong po labilat dia macam itu ala memang itu sering terjadi ang pola dia bahwa di Alkitab di Bibilon at kasungod dia hinataw niya ka na maramarang bubi di surat to Raja Daud sungod dia ida na sonang na Raja Daud hanya merindukan dia tidak pernah merasakan si Holni Rohana dibereng halahan na maramarang dawo malapa sarohat sa pikiran at mangangkat dulu habi Raja Daud sendiri dakya makilala dia hanya melihat dia magkadungan sa kursiyawan masa gue terjadi budang kasisuani anong doon maparkorhon siya orang tua kita sebagai orang tua Esau dan Yakub si Esau bapak anak nomor anak siap tangan alaman nomor bul anak nomor anak si Yakub anak malu mangalo ya Allah nasara ya Allah nasara ternyata jadi lupain hasisiga di anak si Daud besoknya tidak dianggap yang kurang disuruh yang sering kita dari batu sandungan diangkat di anak itu nasujud sebatas kami mula sa inirem mo primangan magmurumur mahami maing 52 tahun toho natanggal tubi lungon na roha sa ano ay marlakarak lumulog ko di anak ko so itong do ingon na sa marlakarak sada na kong halomohon buti ko lang 52 tahun tubi ada nga itong masala si tuturuhan hiri maruhat ko sa nakababak ko na rizulun ang rungak ka ng marumurul ni taon tubi mula sa kisahan na babak ko nagtad na babana bapak lagi mau paano pa nagdakudok ko so na itad na babak tao kalau sono misdi mau marbaba wala di kalau sono misdi marbaba tahun main 50 tahun sangat bersyukuri kaya syukur na marlapatan do modok ko di gelik ko waktu sandungan kah aku bagi anak-anakku jadi roh tersono natin sa dalas katabarang las nga roh niya kasi na tuwa molodi dayan ko na sa roh sa pikiran natin para itong masayjud do roh ni sa na tuwa molo maswali siya anak ko siya ulit ko siya petokat at tumasak roh niya sering do siya tahatakon holong tabak ke maholong na siya di mata alay suku-suku juga sa raku dia do holongon sering diperdengarkan alay si bata gabi bingung dito alay di halak bata anong naniro na sa tabi dito anong holong-holong budating na
Saya ini pikir holong na siya di betana binake, habe holong na siya budak. Sering do terjadi semuanya. Ay cerita ni budak tu kaso ibereng di kemal langi-langi, asi rohana. Asi rohana mereng dekyan. Mau bau, rohe budak tu, buat dibayar tidak kadang. Sudah las mati. Inganan na ron niya dihi. Salah nakaholongi, saya itu holong na siya di batay pakai, habe holong na siya budak. Untuk masalah setuturah kumamereng dokter di bahasa sadarion mulai hati banyak kapannya dia mulai hati dia akan mengalihkan buku kirana na budari cerita ternyata mabeta robon ima abang-abangnya sudah waktu para itu di salah satu namalu yang kita bisa dengar bisu orang pintar tidak bisa dibuktikan kepintarannya mulai kaya dengan manual kalau ya bang pulas dan manual di kita lebih 10 tahun di Batu Mutomo tahun betul itu anggo halozon sisi materi no pikiran at pinotubi soalnya nang nakapanitia nang nakalozahon ulang tahun merencanakan mengalului ide manukun akan tua-tua semua dia behenon mengalului biaya mau bereng di si membutuhkan biaya sekitar 40 juta murah-murah direncanakan 3 tahun tentu dang lumuruhan nasida sebagai panitia maila nasida dulu nasida pasti dulu nasida berupaya boy gaya dipajupak kita di sana kada manglenam ada orang yang silonok kita sana 25 tahun mau menguluhon paparan kerajaan Batu di hutan nabi jalan na tahun ini tepat di bulan Maret tanggal 2 Markus Taterat Mahami jelas sebagai uluan sebagai ketua parna di hutan nami di pasahan nasi itu langsung simbol pokok tunggal pengaluan poin malas dewan alai wala baju pengaluh si marga si jabat meluhu betul hian wala baju pengaluh marga si bolu marga si tangkang marga saragi hal yang biasa lu dia wala suan nama luhu tarot marga harubang marga si jabat kolak ni lusukus kuni lah anak muda kalai mulu Roma marga si jabat agaro si jabat nak saya olak ni ibu rajak si jabat dia maho hari lo najutuin na julu maho majabat ngani lo majabaton masak bumusik jadi hangat pengolah nih hidup minoto kan jadi asal nang marsabung cerita terus saya menghindar dia mulai marga saja nang tabla saja dia mau pasur dia mau ini kalau mau panas sebenarnya dia kalau mau marga saja sendiri lalu taroto mulai suku semak apalagi semak orang dan binoto kalau yang mahiti acara sombusi holon waktu dia bilang takas na tinagda diri hacik doa dia malu su tinagda diri bu bilang tidak tahu diri warna alai saya tidak mengenal diri hacik gabe menghindar riba aturan hudu liba di hudulan liba alai gabe biar roha hudu di hudulan aladang tinagda diri liba sendiri semua ini mana terjadi buat anak kota hamu kababa namin ang mga luza-luza patutong kita di son suku-suku tugay narasi berikut na anong lupe mangulahon sa unulaw to di rawawon na sila nung si kahalusaw mo no so itong do ola ni generasi to anong at saka sumbusiyo karani siya dito karena pista kusahasono untuk menghilangkan jati diri sebuah suku dan bangsa, hilangkan bahasa dan budayanya. Kalau lang binoto be adat Batak, yang binoto be bahasa Batak, sungguh dia matutuna siya buwan musik, patutong holong sungguh kita.
Ilo kehebatan ni bangsa Yahudi do Cina teh. Bangsa Yahudi, bangsa Yahudi, bahasa Yahudi, tulisan Yahudi, agama Yahudi, Cina be songoni. Najur halak Batak, ilo bangsa Batak, surat Batak, bahasa Batak, agama Batak, alay sonari, nah terkikis. Jadi tak udah marah. Asa gabi tetap tuwa kalau meroh dia kahitan marang-maranggi. Soto mah talupahon budaya Batak, adat Batak, doh bahasa Batak. Ida ulala natutong na buhay patong-tong kita. Asa siya tong tu holong kita. Namura ro pasang jok sa pumuan. Alay pa hoton yung pumuani asa tetap jong-jong tu namaw. Asa buhay tetap jong-jong pumaton, tentu yang terlepas. Sa una na dipudahon ito siya, akaahas sila kumakta. Ilo akaputa na berjulu, molo naik po sunang, berjuho marpur. Molo naik po gabi, berjuho marpula-pula. Molo naik po sangat, berjuho margamatu. Mulang masih harga kita kena marangki marga nasi pe dan diharga kita jalai sangat kurasa nak kabaran udah mune mulu udah lo di punguan di paparan rajanya batu sudah marga sangat menghargai ilu hape lapatan dahuna mulu rat sahudulan iba lohot akan marang-marang sonang ne biasa tetap kita boy sonang hudul tiap mata di mata hidama sonang nai usah tulang marang-marang sudi mahita waktu turu diri sudi mahita mendahulukan songon dia cara tenak kani munang marung napapunang diri molon ni sukun masawad dia marga si sabaton nakani ngarong mandok dahil lebih hidat kamarga nasi namani memang kamarga nasi marung jenderal marung pengusaha hebat ada yang dinamartania kita di sini nepunta pukasun naunya mula kita pengarat tuan tahu dujak ka namang ulah kaulot o beta tinggal ho bakaragang mulot tadi unang kaulot na tinggal ho ala si hon rohatta ay kumatungo julu ni simin nepunta martania kung nain kita tuduban ni bata mula kita masih mangulah na kaulota mula kita tutano perserangat ta so ngayon ang akalibo na pasugiton dapat pasok-pasok na hita buhay na hita saruba luhot na karumanta dapo na sila sa ngabon dapo na sila gabiyon dapo na sila kamurang unang suwalyo kapunta na pag-yun ay titik do sumasulo marga si Zero tinabagdus buhay tarang buhay rak mamura rak gabi rak sangat sama jari-jari din lulus ada tetong masih bolonya titik ada tetong masih gansan bisi tak dapat pasok-pasok mula itong berbeda-beda asa dong si buat barita kita si buat sangat halani seorang marobita seorang maparmulutan mulak mahita di bakasan dami paingot mahatagi di batanang kabigi di bakasan tikyon sa halinay husahahon di hita ida ma sonang nay molo sa hudulan at namarang-marang di amin martanyang mahita muli ati ma ali Jehovah di bata nami mga hutanyong hami di hatami di pagpilinghulo hami di Tuhan marhiti parpesal may nasinuraton ni Raja Daud ida ma sonang nay molo tungtung sa hudulan at namarang-marang sa hudulan hami di Tuhan Jehovah di bata nami di buka sa tikyong sonang lo pakilalang namin sumbudo sihol namin di namar sumbudo sihol hamil Tuhan marlupit tangan lo hamin ang tulupan sa tutong pasok-pasukan mumulo namin di ramuti jalo di dangaw dengan iholo hamil Tuhan di pardaganan namin sonang suhari murimuan lo hamin sa galup na sa nganan namin uitolhas hamil Tuhan tubo na pasugit namin di huta pasuron mulag hamil Tuhan siya liwaton
tinggal honon nanya ke keluarga namin na maringan di huton. Alay manotong matong paspaswi di huton. Jala tarihut nang tong akarag ni paspaso ragag di tua. Buanon nami tugan udung-udung nami manang di dia bihamili Tuhan maringan. Kali jauh bari bata nami. Perdosa na kudang Tuhan. Urasi kami sa kadusaon nami. Asa tong tamah kami. Asahatan ng haboran ni paspaso. Pasiko malituhan tanyang namin orang sikobon. Mahiti asi buhat walang rahang. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan siyang kami. Amin.
salutna. Rak mahita madok ditangyang katopatay. Ali amanami na di banwa gijang, saya pinagpadia magwarmo, saya mamaharajaw, saya saot malamani roham di bana tumon solong di banwa gijang, lehon madihami sa darion hanguluan siabari, saya sama dosa nami sohon panisa nami, idosa niya ka namar dosa to kami, unak kami tugihot pangutsunan, paluang mahami siya ay horo na punah rajaw, Lord hagugon, Lord sa apos sa liling na. Amin. Tajalo mapaso-paso na siyan tuhat talibata, mulak mahita di bagasan dami. Asin ni rohan ni Tuhan Jesus Kristus, Lord holong ni rohan ni dibata ama, Lord parsauran nito di porbadia ma, namandungan ni hitaon sa luhut na. Amen. Amen. Horas sumarita sa loob na. Horas. Uy, kita marpungo sa luhut na pinoparni opong pasur na uli, diingananon, bibagasan hahipason rohot las ni Roha. Sudid ang ala ni Gugotay, ala ni Asi dohot holong ni Roha ni Tuhan Idoy, dohot maghitehon pasu-pasu ni akasahala ni opong ka. Jadi bison au jong-jong, adong hata ni namatua namadong, tinitip sanggar lahobain huru-huruan. Jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Tak kenal maka tak sayang. Nabudari niyan mga adong perkenalan, aledang sudido kita dison. Jadi mubatadaw madiriku, au sebagai pembawa acara di Tikion, na margoar dia boru si jabat. Au ma tubuni apa urung doh na yurung manang apaan opung anto. Siap pudan sian 10. Jadi molo panggoariku nai Margaret nangwalak marga si Haloho. Opak madak dan di bahasa-bahasa Tuhan dua may bawa dua boru. So muni nga perkenalan singkat mau lihat. Marga anak kinanaptan na ni Kabo. Marga si Haloho nangwalak na ni Kuinaturu. Baik. Adong hatang Melayu naman do. Abentura nakin ito po situga orang Melayu. Molo salah no patikos na ito. Pohon nangka tumbuh di pinggir kali. Buah nangka rasanya manis. Selamat datang di Bonapasogi untuk seluruh pinoperni opung pasur nauli. Semoga kita sehat selalu di dalam lindungannya. Amin. Tepuk tangan untuk saya, untuk kita semua. Baik. Jadi saunari pe marete mahita ima ede toga si jabat ciptaan ni Johan si jabat mau lihat ya. Tong marah kita si dia teh.